nyuma guhuzagurika insinzwi kunganya gutsinda gake iyi nsinzo kuwa gatandatu ivuze iki by'umwihariko kuri Ruben Amorim utameze neza hariya Carrington. Iyi ni insinzi mbere na mbere iri bugarura umwuka mwiza. Urumva abantu banavugaga ko iyi match naramuka yitsinzwe twanabigarutseho mu rubuga rw'imikino wa Adela ari nawe wakomoje kuri iyo nkuru. Ibinyamakuru byari byagiye byandika inkuru ko aramutse atakaje iyi match ikipe ya Sunderland ashobora kuhita yirukanwa. Byavuga rwose ibi byumweru bibiri United yari kubishaka umuntu. Yari kubishaka ushobora gukorara mu ngata kuko uzi impamvu se urumva baravuga bati yaramuka atsinzwe na West Ham Manchester agarukira kuri Liverpool. Urumva bari kuvuga bati n'ubundi nayo ntabwo wakwizera ko uri buyatwara ariko insinzi nk'iyira motiva niyo mwarabonye amagambo ya Mason Mount ati twe umutoza twifuza uwo twifuza udutoza nta wundi ni Ruben Amorim. Buriya ni uburyo bwo kumushyigikira ariko na Mount ku giti cyari yatsinze n'igitego afite impamvu afite n'uruvugira ariko insinzi ni motivation mbere na mbere ku mutoza ndetse no ku ikipe ya Manchester United iragarura abakinnyi muri mood. Nabonye interview ya mwene data Brian Mbiomo yishimira uburyo ngo ari gukinana na Mateus Cunha ndetse na Benjamin Sesko ariko nakunzemo ijambo rikomeye yasorejeho ni naryo yatsindagiye gukinana ni kimwe no gutanga umusaruro ni ikindi. Avuga ko bagomba kugira ibyo bimprovinga kugira ngo batange byiza kurushaho ariko avuga ko abakinnyi bafite skills bafite umupira mu kirenge bazi ubwenge bagenda bahuza kandi ibintu bizagenda neza. Ariko reka nge ngaruke kuri iyi match wenda gato yanjye sindi bunayitindeho cyane kuko gutsinda kwa Manchester United ni byiza ariko ne equipe tuzi kigorwa cyane no kubona insinzi ariko turavuga Manchester United muri uyu mukino w'ikipe ya West Ham na kosori ya Sunderland bagerageje amashoti agera kuri 18 mu byumve neza umuba rwose reka nkurebere natwegeje hafi anga kugira ngo abantu banabyumve. Manchester United yari yadominiye umukino mu buryo bwa possession. Manchester United yagerageje amashoti menshi mu mukino amashoti 18 ndi yagerageje amashoti agera mu 8 ku ikipe ya West Ham. Urumva ko reka ndabibonye Manchester United yagerageje amashoti 15 ikipe ya Sunderland igerageza amashoti 8 amashoti aganizamu kuri Manchester muri ayo 15 atandatu muri yaganizamu. Ikipe ya Sunderland yagerageje amashoti aganizamu 3 yonyine. Manchester United kuri possession yari hejuru ko yari ifite gwererekanya umupira ku kigero cya 52 mu ikipe ya West Ham yari ifite 48. Ntibyari biherutse ni nayo mpamvu ubona izi statistique ndabazigarukaho. Ngerekana Manchester United yakoresheje n'icyayifashije ku giti cyanjye kubona insinzi uko mu mboni zanjye nayibonye cyangwa se na Manchester United uko nari maze iminsi nyibona. Aderari iyo urebye neza cyane ikipe ya Manchester United kimwe mu bigoranye n'ubu bikigoye ntabwo twavuga ko gutsinda West Ham yego ni uburyo bw'imikinire kuri Manchester United bwagoye abakinnyi. Ubu buryo tubuvuze abantu ari igihe umuntu ashobora kubikubwira gutyo gusa ukabura icyo kuramo. Manchester United ni imwe mu ekipe abakinnyi bayo batakaza imipira myinshi cyane iyo bari muri open play. Yego. Uko gutakaza imipira bikwereka ko umukinnyi imbere na mbere ibyo ari gukinamo cyangwa se ubwo ni systeme ntabwo ayisangamo. Ari naho abantu bakunze kujya bakoresha amagambo anakomeye bakavuga ngo n'abakinnyi baba babuze aho bahagarara mu kibuga. Icyo kintu kigakurikira ikintu kigora Manchester United cyo gukina deuxième ballon. Bira ni kimwe mu bintu bigora Manchester United. Bivuga ngo tubyemere ko mu kibuga football ni jeu de règle. Iyo erreur yibayeho watakaje umupira ese wire group ute kugira ngo bashe kuba wakwisubiza umupira. Tubyemere kuri ya deuxième ballon ukeneye kugira ngo wongere kwiregrupa hamwe ubaka umukino biganishe kujya gutsinda. Ni kimwe mu bintu byagoraga ikipe ya Manchester United. Bivuze icyaho ngaho kuri mikiniri isaba condition physique isaba gufunga ama espace yose kuko bakubwira ko iyi defense trois ari imwe muri systeme iyo yakunaniye wowe uyikina byorohera adversaire kugutsinda kuko ni system ishobora gutuma ugira ama espace vide menshi cyangwa se ugira ibihanga mu mikinire yawe. Manchester United rero kimwe mu byahitaga bigorana kuri ibyo bintu bibiri ngarutseho
hari n'ibindi byinshi ariko ubwo mfashe kuri bibiri byajyaga binayigora. Manchester United yahitaga igira ikibazo gikomeye cyane cya mediane. Niba tuvuga ngo ukeneye kuba mwiza muri recuperation kugira ngo ya dezembaro tuvuga ngo y'ikibazo kugira ngo ikene cyangwa se muri cya gihe mu gihe utakaje umupira kwiregroupa mu buryo bwa recuperation niya bikugora bita bifata ku gice cya mediane. Iyi system y'umutoza Robin Amorim ni nayo mpamvu amaze kugura abakinnyi bose yifuzaga uwitwa Carlos Baleba. Manchester United iyi mikino n'umutoza Robin Amorim iyitegeka kuba iri compact muri mediane, kuba ifite mediane iri budomina adversaire. Uyu munsi turavuga iyo mediane ya Casemiro twemeranye utagitanga ibyo yatangaga imyaka ye bigoye. Casemiro nawe byasaba ko afite undi umutwara kuko arakoresha ubwenge na experience, ariko haraho ubona ko umutima urashaka ari ku mubiri ukanga. Urafata Bruno utari mwiza muri recuperation, Bruno natakaza imipira myinshi yo indiscipline arayigira, umushyire kuri Casemiro. Uyu munsi ushora batatu b'imbere batagira umuntu begereye ubakinisha nka playmaker, abo bakinnyi bakeneye imipira biri bugorane. Ukabona ko Manchester United byari bigoye ko avuga ngo equipe iri bugende itware insinzi. Uyu munsi rero kuri Sunderland Sunderland umutoza nawe yahemutse cyane. Regis we yirashe kugira ngo binorohere Manchester United kuza kumutsinda. Manchester United muri pass yahererekanyije zigera muri 440 gutyo no hafi n'umunani. Pass nyinshi Manchester United yazihererekanyije hagati mu kibuga cya West Ham. Uniba sinzi nako kanu mukungu mu rubuga rwa West Ham. Ariko zihererekanyirizwa hehe mu kibuga hagati. Vuga ngo Manchester United ubundi ukuntu byagendaga kugira ngo inashake bwa buryo bwo kureba igitego, imipira avuga hagati ugasanga iri gukinishwa mu mpande ba Bryan Mbeumo, ba Madi Diallo cyangwa se ku ruhande rw'aba fullback wenda cyangwa se ku rundi ruhande rwa Mateus Cunha bitewe n'uburyo batatu b'imbere bari gukina. Ariko muri iyi weekend kuri match ya Sunderland Manchester United ngo ni match yongeye kwisanga ikinira hagati mu kibuga cyane. Uzi cyo bisobanuye ipfumurira hagati adversaire yatworohereje cya gice cyatugoraga cyitwa mediane ayizana idakomeye. Dore cyabaye rero umutoza w'ikipe ya Sunderland Lobris yagize ikibazo avunikisha umukinnyi we kandi w'ingenzi. Yavunikishije uyu musore wambara nimero 11 kasore kaganga cyane kitwa Ligi. Ubundi mediane ya Sunderland twe tumaze kuyimenyera ni Granit Xhaka ndetse n'umunyakongo Kinshasa wa Sadiki ndetse ni umusore yitwa Chris Ligi, umwana w'umuhanga cyane. Bakifatira batatu b'imbere yaba Enzo Refi cyangwa se Chasserdini Tarbi cyangwa se uyu musore ubwo ni wa Sadiki, akataka abawinga babiri bagaragiye uwitwa Isidore. Bro, ejo mutoza cyangwa se muri weekend nyuma yo kubona ko adari Chris Ligi, mediane yayizanyemo uwitwa Enzo Refi akajya perimetano yitwa Bertrand Traoré Isidore. Yego. Turavuga Bertrand Traoré na utari muto mu bigendanye n'imyaka. Bertrand Traoré utari mwiza mu gihe ikipe idafite umupira. Bertrand Traoré utagifite zambaraga niba kina nka winga wavuge ngo aracyafite ya speed yo gutwara adversaire akamubasha wenyine. Ubirasaba ko abafite ama espace vide akiniramo ukamuha umupira nabwo akubita amajedi ko arahindure centre. Ivuga ngo nawe ubwo nubwo hari service z'abawinga ntazigwa neza, ariko nacyajya ari gwengamira ku 10 si mwiza mu buryo bwo kwaka umupira, sinamwiza mu buryo bwo gupasa. Enzo Refi wakinishije ku ruhande nukina no kumuzana wenda mu gihe uswitchinze systeme arakina nka mu busanzwe no mu winga ntabwo agwa nimero service za playmaker. Nyamwara bibonye ikipe ya Sunderland yisanga gifite abakinnyi babiri bagiye kurwana urugamba rwa mediane barimo Granit Xhaka, nabyo tubyemeranye. Nyamwara abonye Granit Xhaka uburyo Robris amukoresha amukinisha box to box. Ubundi na Sadiki uyu munyakongo Kinshasa ni ukina nk'umukaseri muri West Ham. Kenshi niyo mwana Chris Ligi akagenda perimetano witwa hari n'ukuntu Enzo Robris none umutoza Robris abakinisha no Sadiki agakina nk'umukaseri umwe witwa Granit Xhaka ndetse na Chris Ligi bagakina nka milieu offensif babiri. Uyu munsi utakaje umukinnyi uhasize icyuho n'uzanyemo yaba Bertrand Traoré ndetse na Enzo Refi uyu mu France nta numwe uri bugwe service z'umumediateur.
ikipe ya Sunderland yariye aya matroopers, ikipe ya Manchester United nongeye kuyibona ishobora gukina ibintu by'amatriangle. Iyo ukina amatriangle kandi akorerwa muri mediane, vuga ngo umupira urava kuitwa Kazemiro uce kwa Bruno awusunikire Mason Mount cyangwa se awusunikire uwitwa Bryan Mbeumo waje kwakira hagati. Bivuga ngo ku ikipe ya Manchester United ifite space iri kubona nyinshi ikiniramo umupira muri mediane. Niyo mpamvu Manchester United mwumvisha agerageje ayo mashoti agera muri 15, umupira gusoka mu gice cya mediane kuri Manchester United byaraboroheraga cyane. Niyo mpamvu n'ibitego kubikora kuri Manchester United byari byoroshye. Niyo mpamvu jewe nibyo n'insinzi itanga motivation, ni insinzi igarura equipe muri mood imbere yo kujya muri international break, bazategura wenda match ya Liverpool mu bundi buryo. Ariko ikindi kintu byeretse umutoza ngene naryo somo nyakuyemo ntari bunatinde, niba kugira ngo ukore insinzi ku mutoza Robin Amorim igice cya mediane yawe cyabaye cyiza, so ko ni Bryan Mbeumo n'aba Mason Mount n'aba Benjamin Sesko gusenda babaye beza kubera ko na cya gice cyakabaye kibasureka cya mediane cyabaye cyiza. Ari n'abantu bakomeza kubwira umutoza Robin Amorim nibyo system yawe ushobora kuyiryamaho, ariko ukeneye ubwiganze bw'abakinnyi benshi muri mediane kugira ngo bashe kubona ko iyo nsinzi ishoboka. Anabamva avuga bati uzakina na Liverpool nibyo, cyangwa se ari buryo wagiye ukina n'izo za Chelsea ukagira amahirwe ruje kaboneka ugakora insinzi. Ariko ibuka ko mu byo ukora byose muri system yawe mediane ni ikintu gikomeye ubwawe. Icyo kintu rero kirakomeye. Isomo ngiye nabonye Manchester United rikomeye akabaye umutoza Robin Amorim yigiramo. Ese nta buryo watangira no gutekereza ko bidasaba ko adversaire mediane yipfa kugira ngo wowe mwiza unabone insinzi? Nta buryo yo wakubaka iyo mediane yawe mu buryo bukomeye, nta bwa buryo Bruno, kuko na mwarabibonye Kazemiro agiraga ubwisanzure anakuramo Kazemiro akaza ndi mukaseri, nuko yari yabibonye ko akeneye umuntu umwe wonyine wamufasha gukasa. Bruno agakinira imbere cyane. Mwabonye wa poto ya Bruno, mwabonye troopers yasunikiye eshatu witwa Mbeumo, wabonye umupira yasunikiye witwa Amad Diarra agaturuka ku ruhande byoroshye. Ko Amad Diarra byamusabaga guturuka ku ruhande adafite n'umupira akaza usanga muri cya gice cyegereye izamu kubera ko imipira y'amatroopers iri kuboneka. Ariko harimo igisondo kivuga ngo Bruno yagiye imbere noneho yegera abataka nabo baba beza. Suko ari Manchester United igice cya mediane dafite uko yacyubaka akakanya mu buryo batarabona wenda Carlos Bariba cyangwa undi mukinnyi. Hari uburyo umutoza yakinisha ekipe byibuze mu buryo bw'imikino nayo ikaba yadomina umukino. Ni ikintu gikomeye cyane nabonye kuri ya kipe ya Manchester ikina na Sunderland. Imikino 50 nk'umutoza wa Man iravuga Ruben Amorim, imikino 50 arayifunze, insinzi ni 19. Ubwo ni muri rusange byose mu rusange atsinzwe imikino 19. Uyu muhungu rwose namwemera cyane. Insinzi ni byose biri 19 rwose. Imikino atsinze ni 19, yatsinzwe ni 19, anganya 12 mu rusange. Sunderland n'imikuko hanze muri championnat y'Abongereza, imikino 4 hanze byibuze 3 nta gitsego yigeze ibonamo, yatsinze mu match imwe inganya imwe itsindwa imikino 2 mu rusange. Ngira ngo nepo byinje bariko adera Man idafite Andre Onana, ifite Atir Bayendiri muri kano kanya. Match ya mbere abanje mu nk'umuzamu wa Man ndavuga Sinramens pass Onana reka tubureka n'umundi yaragiye izamu ryamuri muri kano kanya. Match ya mbere kuri Sinramens, izamu ryatekanye ririmo competition cyangwa byamaze gukemuka ari umukinyi ubanzamo muri United mu izamu ryabo. Sene Lamens yamaze no guhamagarwa muri equipe y'igihugu y'Ububirigi. Kanya nahoze mbona amafoto arimo asesekara muri camp ya equipe nationale y'igihugu y'Ububirigi, which is good kuri we kwita nationale y'imwitabaza ko bari bataramwitabaza mu bihe byashize. Bisobanuye ko upgrade yakoze aza muri equipe nini nka Manchester United, nubwo akinnye match imwe yonyine, ariko iyo upgrade itumye n'umutoza w'ikipe y'igihugu ahita amubona nyuma yo kuva muri equipe ya Royal Antwerp. Uyu musore Sene Lamens yagize game mu by'ukuri navuga idakanganye cyane ariko itari nambi par rapport ya adversaire. Ngira ngo nepo yabigarutseho cyane, adversaire ntago
yari mwiza bihagije ku buryo yamuhaye kompetisiyo idasanzwe muri uyu mukino. Gusa ikirimo cyo kwishimira nuko nibura agize clean sheet mu mukino we wa mbere. Umukino wa mbere akinnye awushoje atinjijwe igitego, kuko uwo yari asimbuye mu izamu Martin Baindir muri match 10 za Premier League kuva muzamaze gukina muri Man United afitemo clean sheet imwe yonyine, ariko uyu nguyu match imwe atangiranye clean sheet. Ruben Amorim mu kiganiro n'itangazamakuru bamubajije kuri uyu munyezamu Senne Lammens, aravuga ati he looks confident, ataragaragara nk'aho afite icyizere, but important thing is that his teammates helped Senne to have a good game. Atariko abakinnyi bagenzi be bafashije Senne Lammens kugira umukino mwiza. He needed to adapt, yarakeneye kumenyera. The pressure you guys put on a goalkeeper is massive. Ati nanone igitutu avuga you guys yavugaga abanyamakuru yararimo aganira nabo, ati igitutu mushyira ku munyezamu nacyo mu by'ukuri ni kinini cyane, ni kinini cyane. Arashaka ko bamureberera gusa, niba ashaka ko babanza kumubebeza gake gake, ariko nyine game Manchester United nawe ubwe kuvuga ngo bamushyira ntago bakaye bamushyira igitutu ikipe iri gutsinda mu buryo bukurikirana. Nari impamvu impamvu nyine bashyira igitutu ku munyezamu n'ibindi n'umutoza ugomba kugifiringa, kuko ntago mwatsindaga imikino mu buryo bufatika. So Senne Lammens yakinnye iminota 90, yakoze save ebyiri mu rubuga rw'amahina muri box ye. Sunderland yamuteye amashoti 2 muri surface arapangurura. Yakoze tushe 52, passe 44, ariko 17 zonyine nizo zageze ku bantu. kitari cyiza mbisubiremo, kuko nuhura n'ikipe nka Liverpool muzafunguriraho iyo ipress igapressinga n'umuzamu n'abatiteguye ikirenge cye kwakira umupira mu gihe habaye amahitamo yo gupaswa ngabure kurugere ku muntu yifuza akawugeraho, gishobora kuba ikibazo. Ntago ari imibare myiza, ntago passe 44 17 zonyine arizo zagera ku bantu 39% ku mapasi yose wateye. Ni aho ngaho washyira agatambaro k'umutuku, ntago ari byiza. Yagerageje long balls 38, imipira miremire 11 mu by'ukuri ba accurate, basha kugeraho yifuza kayigeza. Yakoze clearance imwe which is good, ariko iyi performance yagize imbere equipe ya Sunderland harimo ibimenyetso nibura mu byo nabonyeho uyu musore, ku buryo yifuza kuganira na defense yimuhagaze imbere, uburyo yifuza gukominikana nayo, uburyo donc ubona ko ari active mu byo barimo bakora. Ni karite umuzamu agira ishobora gufasha equipe. Martin Baindir amaze iminsi agikoraho, ariko ubushobozi bukanga mu gihe ashoswe. Burya nawe yaratangiye kujya ko defense yashaka kuyikomandinga, abwira ati muhagarare gutya, nyine ubona ko ari kwibutsa focus kumuzamu. Burya banabireba neza, yari inyuma bareba ibintu byose ababireba cyane. Akenshi usanga ari we ushobora guhitira umudefenseur guhagarara neza, ariko Baindir yabikoraga, ariko we yagerwaho still n'ubufasha yatanga mu gusevinga bike bishoboka ntabikore. So ntekereza ko kuri uyu munyezamu Senne Lammens ni match ya mbere akinnye, aracyari imikino myinshi yo gukina kuri we, aracyari indi mahirwe muri uyu mukino. Ni numwe mu bagize amanota menshi muri Manchester United, nkurikije SofaScore yamuhaye 7.8. Nta wundi mukinnyi muri Manchester United wagize ayo manota. Sane ngi game ya Sunderland, uyu munyezamu Senne Lammens yakoze ibishoboka byose bishobora kuba byafasha equipe ya Manchester United. Ariko overall mbigarukeho nana fungura kandi kadokima gato nepo na Mbappe. Ruben Amorim nibyo ntarabona momentum, ntarabona ibintu yakubakiraho byinshi byatuma atsinda imikino myinshi kurikirana. Ugarutse ku mibare birote nesheke siko bimeze. Match 50 atsinzwe match 19, atsinzwe match 19, anganya 12, atsinda 19. Aha, 19 yatsinze, yanatsinzwe kandi anganya 12. Muri zo match 50 ni ibitego 78 yatsinze,
yinjizwa 76 ni muzima bisobanuye ngo arimo umwenda w'ibitego bibiri kuri percentage muri izi match 50 ni 38% ku ijana ku gutsinda imikino ari hasi cyane. Ariko iyi sezo mbere ko ninjira muri iyi sezo Manchester United imaze match 25 idatsindwa n'ama equipe avuye mu cyiciro cya kabiri. Not this Sunderland nayo ivuye mu cya kabiri, ariko United yari imaze game 25 idatsindwa n'ama equipe avuye mu cyiciro cya kabiri. Intsinzi 22 byuzi yihagararaho yihagararaho, intsinzi 22 inganya match 3. Ariko hari ikindi kintu kiri positive Ruben Amorim akuye muri uyu mukino yakubakiraho, abaye ari wifuza kubaka ikintu kirambye. Hari ikintu akuye muri uyu mukino ariko cyunganyirana n'indi mikino. Uyu mugabo yisezo mu rugo amaze gutoza match enye, amaze kwatoza match enye muri Premier League, ariko mu rugo ahafite intsinzi 3 nepo. Muri izo ntsinzi 3 muri iyo mikino ine yatsinze 3, ariko iyi 3 yose ni 3 iheruka. Ni 3 iheruka ari mu rugo kuri Old Trafford. Yego. Ko yatsinze Sunderland, yatsinze Chelsea, yatsinze na Burnley, yatsinzwe na Arsenal gusa mu rugo isezo. Muri match nyamaze gutoza mu rugo afite intsinzi 3, atsinzwe match imwe, atsinze ibitego 7, yinjizwa 4. Match imwe atinjijwemo igitego ariyo match bakinaga na Sunderland. Manchester United yaherukaga gutsinda imikino 3 ikurikirana mu rugo kuri Old Trafford mu kwezi kwa 8 mu 2023. Hari hashize igihe kinini United idakora multiple games itsindira mu rugo. Kandi ikipe yose kugira ngo ikomere burya Fortress wanza kuyubakira mu rugo. Ubwamu banza kubwubakira mu rugo rwose. Mu rugo yuri mubi ntuzigera upfa kuba mwiza hanze, kuko hanze ufesinga hostiles y'abafana batakwifuriza ibyiza, bakubuinga buri mwanya. Ariko iyo mu rugo mwubatse ikintu bituma mugira icyo cyizere cyo gutsinda n'imikino hanze, ko mugiye mufite icyizere gihagije. N'umutoza ubwe yabivuze, yavuze ati 3 consecutive wins at Old Trafford, ati that's how it should be at a big club. Ati intsinzi 3 tubonye Old Trafford ubundi uko niko byakagenze muri club nini. We lost the first one against Arsenal, twatsinzwe match ya mbere dukina na Arsenal, but we played very well. Ariko nicyo gihe twakinnye neza. Turibuka Arsenal uburyo yarashijwe muri uyu mukino nubwo yabatsinze igitego cy'umupira w'umuterekano. So we are competitive at home. Ati biragaragara ko mu rugo nibura turimo turahatana, turimo turakina umukino wacu tukaba twashobora gutsinda imikino. Therefore iki kintu yacyubakiraho no mu mikino ikurikira, kuko azasura Liverpool nagaruka, ariko azakira Brighton. Brighton nayo ni red flag, nayo ni ikipe ikomeye, ni ikipe itoroshye muri Premier League, irimo iragora ama ekipe menshi. Ariko icyo kintu ushoboye kucyubaka cyazagufasha no mu izindi game nyinshi ziri imbere kuba wagira icyo ukora ku mikino myinshi.